hi card reader beisei ani Amazon hian Canadian dollar in som paruk le sen som kwa pakwa ani amara chuan sale chan hian som pathum le sen som kwa pakwa ni beisei intia simultaneous 4-in-1 memory card reader ni hei hi TF le SD card le CF card le MS card hi hei tuna hian UHSI kher ani chuan 160 megabit per second in transfer thei ni ti ania ama ero chu adik chi thin lawa hon na le en na kan nei zoi don is scientific tak khan karon ti don lem lawa hei hi voi khata hian 4-in-1 ati wangin man vek the ni tunan he chili hi vil luta la i mang vek the ni ti khani amaro chu kei chuan tuna SD ka le TF ka tan chau hian kamamo wanga cha khani khami pani kha karon test don ani voina hian cho han hong chinang oni kan soile du chu hei ni tin kan nuna ti te ni tin sound system ti te ni tin hetianga bihchian na ti ang chi te po hi ni sela pathian thu chawin lo tu ni po khan min unsubscribe mai lo khan khongai in lo thailand po tanga in du ang thil tak karon ti huna khan min lo en sak le don nia kalo mo tang ti hi ni topa simple chon plastic hi a chip maya plastic thalo tak chu ni hei hatia ken rim pon riat thei me plastic chon ten LED ron eng na tur kha oma ti top hi ni chona hrui hi fit ni bor vel ani chuan hei hi USB C po theia chuan USB 3.0 hei blue color ani hi mo hei 3.0 a thei ti ani a speed chaklam hi eng angin nge achak ti kha kan en chin don ani USB 3.0 hi kamang masanga chuan hei en chin ta ila hei ka kat hi V90 ani V90 hi chu kat chakpol takani aman po tawa hei dollar za soma chuang manania chuan hei hi SD card ani wangin SD card ka vil luta chuan hei en le tai hei TF card ani micro SD card kan ti mai khani chuan hei hi ani nge ni lo kan nge athena chuan he ka akat ran theu hi athen akhup zo ni la athen thal zo vi lu ngai te oma convenient lo maya hei ero chu en chin ta ila atheye akhup zo ve na lu the ni tan LED indicator ani ta hei LED vi lu vela aron eng don ani ole computer lama en chin ta ila khan transfer chin don ni far ho kha ka veilam zok hi TF card kan ti mai micro SD ang chi khani dinglam hi chu SD card pa ngai khani chun he fali en chin ta ila alen lam hi MB zali le somthum pok wo vel ani kan copy chinanga copy chuan heta hian TF card ka te zo han ka phaisa chuan heta pok ka phase le anga pani na man kop the ni ka pani na kal kop halta ti hian second sari riat vel ania tu nai mu mai kha USB 3.0 akhavit luta USB 2.0 ho hi chu claimin a transfer rate po hi amuanga chaklawa hei hi 3.0 ni rongot ma sela USB hi i computer khan mi apol om hi ni ve chuang lo kha chuan chhanom mi ala wani i leidona khan i computer USB kha 3.0 ni nge 3.2 ni nge ti khai endo ni tu nang hei computer tun lai chuak na phei chuan hemi blue khar hin da to lova duman da vek thowa avar hi atlang puin 2.0 ni apol hi 3.0 ni adum to pan da ho hi 3.2 ni lo pon 3.0 ti khanan da to thin ni tun lai computer a chon lei ma khan USB input ani ho kha NT chak nge ti kha i hredon ani athat dan ber chu USB C ni lo vek pon USB 3.0 mo 3.2 mo ni sela hei file vel han transfer le han copy vel hin arang MB gani ti kha kan soile du ni thil thatak taki equipment hi nei mala i computer ina hetiang ang khopa chak kha a transfer thelo chona chanom chong lo ni ole tun chu USB C kan mang chin do ni SPT inang reng tura kai chuan ka ngaya chan chu ai nang lo na chan tur kha ka hetam wak lawa te vi lu vel hian LED blue light khai mu do ni ole kan test le don ni heta computer zo ka heng kan kal le anga SD card ta chana chak ber ani awangin kha kha chu awamuang chi ve ka le ai ti ni chuan i computer wang ani lo vek pun SD card nen khan ain cho be vek ani ain relate vek ani ti kha kan soile du ni kan portfolio lo kan thre thiam na tan chuan hei en chin ta ula transfer thai roi thin ang lo ta ni V90 ni 2 chuan U3 ani bok ta 300 megabit per second in the transfer thei ni he ka thian a transfer thei en chin ta ila 160 chaw ni amara chu he ka thi chuan 300 thleng po a transfer thei ni chuan kan thret le reng tur pakhat bok chu
chumi wa chon 160 ani hemi ang kan bi ka hian 160 lo ni te reng po ni se SD ka thi ta hani vet lut ta micro i vet lut vek ani chon avai tan khan 160 ani muang don khop mai pakhat chau ta na 160 MB ani ti kha a transfer rate arang lam kha ni ya hatia ti wangin multiple mo hami a card reader pakhat theu hi he ta mi toi pakhat pani pathum pali avai hian za somru vek ani lo ani a transfer rate kha avai ta na 4 in 1 ta na aron soi ni tlang pui thina chuwang chuan in lo expect sang lu tu nge aman po tam lo hi aman to ho kha chin hretang in za som nga te ni kha dollar pon ti kha ni a hanen le chinang o ni a ole chuan hei zo khi SD micro SD hei zo khi SD kat pa ngai kha ni ta hei hi ka soi to ang khan a fa len lam kha zali le ti borvel kha ni a kan copy anga chuan he ta hian copy paste ve ta hei second som MB zanga vela chun kal ve ani chuan second som ang vel chu hani ve ti na ni hi a tok ang rang khop mai ke ya ma tan chun tok ka ti view ni ole ti kha ni ta a chuan hemi hei tuna blue light hian ta ula heta e jack roll che hian blue light kha bo ve don ani card reader hi kanai nuala hei bi khi chu ken koi tan ni loina hmun da top ka duwa ka thil transfer tur len lo wang khan chon thil thapui pui le man to pui le kha a thalem lo ka soi to hin hei hi ni khat chawai ti chia point hei plastic hi a chem maya keima lo rin dan chon concrete floor vela chon thlau la chu ake ngal du mai ka ringa chuan electronic thil chu amang tu handle tu zir khan atlawin atlaw lo ni min nintia khati chen ti te ke chu kum khat te kamanga thil hi hausa kan di lo chon kan lei mai theilowa hausa kan ni lo khan ti ta khan pathian a chon kan hausat kha khovel lam takin hausa kan ni lo chon kan thil nei te hi hlutanga ya iman dana zirin kum khati man po ni thei kum ni mang po ni thei a fail ve renga chiat po ni theia amaro chu I handle dana zir khan ni khat le ka po iti chenghal thei irap ke pop thei ni ra ke olviawang ka ka reader pakhat nen chuan in anglo khop mai kha ni sela in lo tangkai pui ka beisei aling hian waya ka da hin lei ve du ni pun hetiang kher le ngai lo ni ti kha kan soi masale du ni kalome